atau war ke lapui khen lo rongkhelan pen dambong te ekdom thepon long ipo pu bang ke puna dam te pu electricity board lo punat ke adima bang ke only podok dog lo normally itu nata ikan lo yang adim ke oh lain itu non sini po ya tapi nang thanik pon po puthot dak showroom adim long le gelo use car adim amen bang ke lage NTP car showroom pu nasionali tum tambe nang lang noni kha don mali itu dai khelo adim bang ke lapu bang ke hai manager iglo to ha sorry apraksi don mare tum gadong dak mili open dan jig lo lama ke second hand car used car that itu gudong mata tu iglo nanti beka tu iglo kasi apraksi dua kaya dengan gadong masih nangitong mencuban nila so agariban mana so showroom ang pergi jadi tu juling ini Julai itu tidak ribu itu bangkui kan Julai itu bangkui lah jadi tu ini apa je ini ke sini kan bisa pakai dari dah bisa satu itu ini langsung accident kalau hai gak bibi lah baik kan sah. Ini tuh kali lah ini tuh jadi ini tuh kali lah kalau lebih sekitar atau kali ke accident kali tuh ini tuh sini kan sini kali kan ini problem dia tampil tuh major problem tuh diambil. Nasi nali lah dari ini nak apa yang ini gimana? Coba ini makan apa? Nasi non alang li nang kanik po. Labang kemen tu model ini di labang 2006 model lo 2006 naik kan normally tu make ulang ya Euro 3 gari bang Euro AC oke do central lock do best ke sound system oke do gari bang make ulang ya normally tu nanti tumta naik kan kau antong ni lah driven ke di kilometer bang kilometer bang 1 lakh on nong le rok lo ya Masih gari condition tapi make sel lang normally tu ya apsi na talain ka pakai lang yo tayar lah itu make sense lah nasila mentu ningkan malah so gari thani kha jaga hai 2006 model 2006 model di kuan tong pu ini lah nambang ke labang 1,45,000 1,45,000 angga negotiable lang malah pen asap negotiable lang di lah heno normally itu Maruti 800 AC ta pakai lang di lah oh gari ba 02 gari Nagaon registration ya nanti lah bang ke Alto K10 VXI ya bang lo condition mi extension side yo don marli tu nang tum tameng lang tha na hongri kha mo naing pute na total driven ma lang tha yo 53,347 condition so mi lap side lang don marli tum lang tha wanung na tang baklang iko mi ulang seat cover lah hen ta pakala apa tayar lah itu loh lah bangke mata Nagaon registration yo ngasih lah bangke kantong puri ini kai
Labang 2,55,000. 2,55,000 negotiable lang ke di lah ka Kagos oke lo. kagor hai oke di Kadok oke lo. Lapen ngendem transfer kadok kita nitum dak lem lam. document si sop ta jo ike na tum longing labi ike laga army la gari ik bon yo la pente angkola L2 LXI la bangke 01 la gari yo kilometer kon ik ni la bangke Labang 1 lakh le lo. laban ke 1 lakh le ro ta ho agari condition ta mix en lang ta tayar la hai ta oloke lang yo gari ya kagos hai ta oloke ta ho main transfer gi tame document se la khai tum siklemik po tayar ta mi ik la labang ke kwan tong lik ne khai Kalabang. na labang Price madi? 195. 195,000 1,95,000 negotiable bodi la ta pen puthot wang thu la bolero wang ka AS01 la ta Guwahati registration iglo tayar ta me ik lang yo alloy wheel condition hai me ik lang ya don marlia tum lai tha nung iklo yo masih kon kilometer dong di la bangke Labang 80,000 le ro. 80,000 le ro de kon tong puri ik ni la ka nam Labang 6,20,000. 6,20,000 negotiable lang di la ta mungkin la ta kalang di rumah Kalang. la bangke Wagoner Wagoner 2013 na model labang. 2013 model VXI lo yo 01 registration condition ni mi sensan side de lang on marlia to la bangke kilometer ik bangke 54,290 condition hai ta mi ulang don marlia tum lai tha na tayar hin hai ta me ya la bang kon ik ne dia ka hai Labang lak thom ras suri pikira phom. itu negotiable mah Kalang. bele agari 2 lakh mate na tum lo Gari 2 lakh tame pini bangke lockdown 2 baji ban lockdown to kuma sini lijak gari bang kom he ke ban. kalang Kalama to humi do ah white color do silver color hum do. Empen je te konata dolan silver color 2013 model hola ta. 2013 model di Ye Renault Kwid do. Renault Kwid do nasi mo nang litum pima naing tame dak nang humri no ya tame alang litum nang khani po contact number bang ni li ho dak description long pi det po nasi non ma ke la dak bi bang ke la lo lai hu ni hum pho la pera ka prek 2 lang tho belek si bi lang tum lockdown do pumar nasi pima garia gos la halam tame khani ko ni tum na juduni khadon marle to nasi ke hai naso gari dhorok aning doklo bote muni tum nang nam hanwang lo bote kui pisi ki naing ma nang li nang thani thala ba ratum han bachini tha Litum name transfer ban kemen chilar ban di document ki nai bang la lo pan card la pen ke voter ID xerox copy la bang nang ji name transfer ban la pen ke litum bang ke lono ko bang ke cash la ku claim of happen la financial la hayat bang ke abelang di Rupana kimi lang masih itu bibon belang hai bang nasi don marli tu mama dari kinai aning hangatum tame dak na humri noi dor jum hekpen na tum long bon igi nasi na tum nami bote dak nili link long ta number la hai pik po location la hai tame pik po nasi jong sin na tum dak kenam hanwa ing lo pulo tangte nilimen puing no asap sup anam pusitamina pakom don ikchat po Sengton Piso YouTube channel hin men si ka thek long men si ke bang puing no nali tum tame asap sup anam tamina pakom don ikchat po dak manager tum ta asi pini video bang ke kang ton iglo don malia tu ado